Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka United Democratic Party East Khasi Hills District Ubaderu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Titus Khan hina ka singi ba ikram biginong tho khobor ulay thu baga seng lapan kre nakabantak election gabanwan ulay thu ru bagi UDP East Khasi Hills kaladoni ki kerteng jong ki kertong ki bani khun nambaro ki constituency loong ru banakaliang ka jong u unsara ki kerteng syaga committee badai pe ya ke election Habakali halor ke Mausan Ram constituency bat titus ulay thu bakadai ke Kamram jong ke blok bakan pha ki kerteng bat kumba ke long menta na Mausan Ram dai tang ke kerteng jong ba Olan Sun ke Belami wala kataru ladadon segibai ki kerteng ke blok kan sapa bat ke committee kan sapet benia yano kan pinya khun nakaliang jong nga kumu bapet ya ke East Khasi Hills kumbalong menta ki konsesi barok khat ngila project ki kandidat ki jongi but lasai ka sing indan ka Central Election Committee that say lasai ka sing an sa present ya ki tu kan ituli ki konsesi ki baki kandidat la long clear kemut laban plan lasai ka list kasyong haka committee laki song day ban pelat lasai ne amre nakaliang ka jonga ngala long ready ban present ka tu kan ituli ki konsesi ki bala ready ki kandidat kawede bos lab sa indan arut kita dibutikan musa arah untuk katu kasyong haka circle yanu ga recommend ke kasyong haka circle lada ki recommend artli ki kan ki kerteng ru kasyong haka Central Election Committee banjir uwe naki telada ka recommend uwe pada tingi approve ya uwe tekabel nuju masa marmenta kuma ba hima mata itu baban kata tengah ong ipi katu kasyong haka circle but adu menta officially ngidang yo tang ya let's say ngidang UI tang ya ka kerteng jomba sui di kabalong unofficially tengah 48 ong ni ila abandon kumba prangut ndai ngut menta sana is sa na is na barok tu guys dia apa yang cepet bisa kan ngoni apa kipe jong akin dan kumba lai sangut ki lokal dia mali MBC pasal MBC teh hadu mentam dan apa mencari tambah mencel lah long kelia